Nayo ntuku ya RUUJU byuthurano bya MWINGI KENDA ni birigirigwe kwa ndene isigo bya Meru aria Ameru bakona kanya ga kurita uge bwao bwege kwebererwa gitene kwa ngabana KAWIRA Mwangaza na nyuma ya bobo ntuku ya Jumatano MC Bambunge kaunti ya Meru o umwe kwa umwe akaringa kura ya kwebereria kana kuregana na kwebereria gitene ngabana KAWIRA Mwangaza NYUMENE RWARIA ruru gaikwa kirembunge ya Senate na aria RUKARIRUA nyuma ya ntuku inkai na RUKAWIRA anwe kana ta mwaka muthiru ethirwe akionokwa Morgan Mwiti na Gichunki gya siasa. RWARIA rwererwa kunia ngavana wa Meru KAWIRA Mwangaza murojo kathita na ndero ririko. RWARIA ruru roikirwe mbungene ya Meru ni MC wa Mitungu urano we mutongeri wa baraba inge Evans Mawira Jumaine ya tariki ya 17 cha mweri Jojo. Mawira naibangite na itumi mugwanja biria bigatuma ngavana KAWIRA Mwangaza anwe. Bwa mbere ni utumiri bubu ebo kigina kya MWINGI. Bwa jaire ni kimenyano na wagibo mitugo emega. Bwa jathatu ni thanga kuruma na kinyakugi atongeria bangi. Bwajana ni wandikani yutatena watho. Bwajatano ni kurega kwathikira koti. Bwajatantatu ni kwa barabara ya MWINGI yetora mwene na bwa mugwanja ni kurega kwathikira mbunge ya Meru. Nyuma ya musonda jogu kinya mbungene kiumegi twetete gukiathira na IKARO bya MWINGI kana public participation ntuku ya RUUJU na RWARIA rungwa rukethira rwe mbungene ntuku ya Jumatano aria ngavana KAWIRA Mwangaza ari na kanya kagwitetera. Jaja amona jange ijo tugatumira ko debate motion jojo ntuko ya Jumatano kiumia kira kejete nyuma ya tomba kuthithia IKARO bya MWINGI kana public participation igia tombo jukia maoni ja Ameru akariba county ya Meru na kuma au Jumatano turinge kura motion jojo jomba kukuruka bunge ya Senate kana speaker wa county assembly na bati kumenyithia Senate speaker wa Senate in the next 48 hours. So tuchereri burumba ikiumia kira kingi Friday mandu ya ketha ja Senate no ndu gwitikia evidence ira twina chia against governor KAWIRA Mwangaza ni evidence very concrete na evidence weighty. MC baba ibogete ati ngavana KAWIRA na ibangite gutumira koti kenda kurungika RWARIA ruru. Eromba retu ire that courts na batu turitengui in tandem. Weta mtu injilia ngoya mtungi na tuina imani batu na courts iba ikumie lakini batu tuina ground ira tuitishe tukuimpeachia nasho ngavana KAWIRA na ituku RUUJU ibetite wekera ni injunction it is okay na kutena thina ibete bena legal rights show nya batu tuina legal rights yetu nanya KAWIRA eta kotini nonto tuina enough evidence koti ikomba kurungamana na bunge yetu ya Meru nege atumba kweberia aibu erere ndene ya Meru nende kwena rumors bao circulate na John na threat ete bai na court iba kumenya na court saindi iba kumenya court ne abatethia utina nge batetheka so itukwenda kuwa twina imani na court kinyabeta court no ntututi ukira beta court twina imani na court na ruru nene rwa ntuku iu ngavana KAWIRA Mwangaza araikia igambara kurungika musonda joju ara koti iregene no ntubou na koti iragita atiri kethura ngavana KAWIRA Mwangaza na kwenda gwitetera aikinye ikarone bya mbunge ya Meru kana mbunge ya Senate na kwa RWARIA ruu rukethura rugita na mbere tonto koti netetithiria na mbere ndekithira KAWIRA Mwangaza mwanga tariki 28 cha mweri twetete. Gavana wa Meru KAWIRA Mwangaza na file petition ile ukuria kurigeria county assembly Meru endelea na motion ile tebodi yoro na that petition ita kotini koti ba make a ruling about the same is not certified urgent na served upon the county assembly and the speaker of the county assembly of Meru kenda thikirwa tariki 28 mweri wa 11 2023. So basically court wa make that finding no to temia kurigeria county assembly from eritango yayo antongwe county assembly is a constitutional organ no temia kurigeria that constitutional organ from executing its function. So governor at this point na any defense against motion filed about to present that defense either at the county assembly kana at the Senate
but not to the court. Na nandi mwankira aja turi makinya jaraja tigere ni jaja bwambere mtu wonde wa Meru ari na kanya kawe kurita uge bwawe bukonetie nteto iji ukurukira ikaro bya MWINGI RUUJU kana kuandikira clerk wa Meru. Clerk narajanire public notice ya public participation, which means ogetera ki public participation ti gwetara physically ki venues iri rajanirwe narajanire no thithie iria twitaga written submissions ukaandika na njareku kana ukataipa ukachoka ugaikia that memorandum kiri county assembly office ya clerk. Bwajaire Gavana KAWIRA Mwangaza ari na kanya kagwitetera mbungene kana gutuma wakiri wawe. Bwajathatu rwari ruru rukethura rugichokera mbungene ya Meru ntuku ya Jumatano nara MCA BIONTHE bakethura bakiringa kura ciao uria ugwitikiria rwari ruru ethiro akiringa kura ya yes kana A no tithiro agitikairia rwari ruru aringe no kana ari. Process you thira they go back to the debate now. But debate pros and cons tia manto jara jonde bonau bathiria ko debate leu betere ukubaringe kura na aja wiji kura leu ya omwako omwe tira the secret ballot na tira declaration. Bwachana nyuma ya kura kuringwa maabisa kuma kaunti ya Meru bakaandika ripoti nyuma ya mathaja makai either ba vote yes kwa tuika governor akwa impeached, speaker ka declare akwa impeached, then they will burn the midnight oil. Na bunge speaker wa Meru akamenyithia speaker wa Senate igurura bagitete gamba na kuumera u mbunge ya Senate ikethirwa iri na ntuku inkai cha kurita murungamo jwao igurura onto bobo. So auno kathita immediate ntuku iria aka receive obisi speaker ka receive ya Senate ka receive immediately ntuku eu yambire gutara ntuku ikumi. So speaker akonivin Kodroba Keloberi says through gazette notice akonivin an agent sitting to communicate resolutions to county assembly Meru. Then from there unandibaka decide either it committee way or the plenary. Na kwa tuikane committee way bena 9 days. Kwa tuikane the plenary at least maximum of 3 days. Leo tukamia KAWIRA is either impeached by the Senate or not impeached by the Ukaunja unjene okau Gavana KAWIRA Mwangaza ari ntereche centro imenti ntuku ya Jumatano nthiru aithutithia ngari ya borisi kirendionga yawe antereu nyuma yawe kuremwa kwerewana na maabisa bau baskari baraba thugana ya neka aikitia mubango jokolea jura jwari jokurungikwa ni waziri wa karia bwandene Professor Kithure Kindiki ni mantu jara ajatamukiro bwega ni atongeria bakuma antereu. It is very shameful kweta kwira askari beto boge sorry no ntubo kugwata bo wikira ngarine ito kuona very well gochiegireta ngarine randi crushene oikuruka wa ne antu baku beba otonyithwa ngarine nikenda omba kuona sympathy ote sympathy kaire Gavana batwe we are done with you na go escalate the na chiaku nkoroki na nandikira gieteri ni kuma ntuku ya RUUJU mwanka ntuku ya muthia kona ura untu bubu bukethro bugita na mbere. Morgan Mwiti, Gichunki ya siasa, Weru TV.